No nginyagia twitikire BBI ihituke. Na wona BBI yahituka, mundu uyu ndekuhota guka gwaka itonga iria cikamuteithia na kuria mbere. Tungieheria meciria maria mena Uhuru mena Raila, twikira mundu ungi mugeni ambiririe gwaka itonga. Gakuyo ni uriagwo tenda ya mabilioni, ndareherwo bilioni milioni 500 ngatwara itonga icio cigiakwo ri corruption ndigathira. Na tugukite mahoya atukenda kwira president wa bururi uyu ati ni tukenete muno ni tondu wa BBI, no ni gwenda gukihoya ateti matige kumikira siasa, itikire riu twambe tumithome tondu tutimithomete nigetha tuone maundu maria tungenda gwikira. Nondu bururi uyu ni urabatara barabara, bururi uyu ni urabatara thitima, bururi uyu ni urabatara anake aitu mone mawira. Ngugo ni tukuhoya uhoro uyu uroro ndugatinde ugithire farada, tikae kuhuthira mbia nyingi, twambe tumithome tondu turia twagire ni gwika twike, tondu turia thirikari yagire ni gwika ike. No ni tukwenda gwicokia ngatho tondu wa BBI ni undu ni kurehe thayu thiini wa bururi uyu. Ithuĩ ta kanitha tukwenda riboti iyo tureherwo tumithome nigetha twamithoma tukihota gugithii na mbere na kuga maundu maria tungenda kuga. Na tunashukuru kwa maana kanisa letu already tumeweka mikakati ili Wakristo wote wakaweza kusoma na kuweza kuyachambua vizuri, na tuko na legal teams ambao pia wanafanya kazi ili wakaweza kutusaidia kuweza kuyatabua tukiwa sawa sawa. Na kwa hivyo kama kanisa, mimi kama mchungaji wa hii kanisa, tunaamini ya kwamba tukisoma na tuelewe vile BBI inasema, tutaweza kutoa mwelekeo ambao unafaa kama kanisa. Na pia tunaomba wanasiasa wetu, all the politicians, tunajua siku hizi kila mahali wanaenda kutembea, na pia kwa makanisa na kwa mtaa, tunaomba ya kwamba wakaweza kuungana na wananchi.